twasangira amajambo y'Imana twese twumva ko turabasangwa nta mushitsi. Turamubona ajya inyuma, dukomere Yesu amashi ku bwa mwene data Imana yatuzaniye. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Yesu agumigisha. Reka usome ijambo muri Daniyeli igice ca gatanu. Okay, reka dusome Daniyeli gatanu, duhere ku murongo wa mbere, kandi wizere ko ijambo ry'Imana aricyo riza gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Yarivuze ngo wizere ko ijambo aricyo riza gukora ku buzima bwawe. Hari muri yavuze ngo ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rize kukuremera ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Usome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Berushaza abona intoke zandika ku gisika c'inzu. Umwami Berushaza arondeza amazimano menshi, atumira abaganwa biwe 1000, nawe yuhira igiturire ari imbere yabo. Maze Berushaza ahimbye igiturire, ahamagaza ibintu by'imbombovu by'izahabu n'ifeza, byose Nebukadineza yari yarazanye mu rusengero rw'i Yerusalemu, yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abaganwa biwe n'abamikazi biwe n'inshoreke ziwe z'intoni babinyweremo. Nuko bazana ibyo bintu by'izahabu byari byaranyazwe mu rusengero mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Maze umwami n'abaganwa biwe n'abamikazi biwe n'inshoreke ziwe z'intoni babinyweramo. Banywa ibiturire, bahimbaza imana z'izahabu n'iz'ifeza n'iz'imiringa n'iz'ibyuma n'iz'ibiti n'iz'amabuye. Buno nyene haboneka intoke z'umuntu zandika ku gihome cy'igisika mu ngoro y'umwami, ahahanganye n'igiteretswe kw'amatara. Umwami abona icyo gihimba cy'igikonjo candika. Maze mu nyonga umwami harahindurira, ibyumviro byiwe bimuhagarika umutima. Ndakumva tugatugeza kuri kangahe? Maze mu nyonga umwami harahindurira, ibyumviro byiwe bimuhagarika umutima. Ingingo z'amaboko yiwe ziradohoka, amavi arakomangana. Umwami ahamagara n'ijwi rirenga ngo bamuzanire abapfumu n'abakarudaya n'abamenyi. Umwami abarira abo banyabwenge b'i Babuloni atushobora gusoma iyo nyandiko akambarira uko isobanura. Arambikwa impuzu z'inyambarabami n'umugufu w'izahabu mu izosi, kandi azoba uwa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Maze abanyabwenge bose b'umwami baca barinjira, ariko birabananira gusoma iyo nyandiko no kumenyesha umwami uko isobanurwa. Maze umwami Berushaza aranduka umutima, mu nyonga hiwe harahindurira, abaganwa biwe bagwa igihumura. Maze umugabekazi yumvise amajambo y'umwami n'abaganwa biwe, yinjira mu nzu y'amazimano, aravuga ati, mugenzi nyagoraho, ntaco hagarika umutima ngo mu nyonga hawe hahindurire, kuko mu gihugu cawe hari umuntu arimwo impwemu z'Imana zera. Haleluya. Kandi ku ngoma ya so umuco no gutahura n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'izo mana byabonetse muri we. Kandi so umwami Nebukadineza, umwami so yakubyaye,
yamugize umukuru w'abanyamareba n'abapfumu n'abakarudaya n'abamenyi. Kuko muri uwo muntu Daniyeli, uwo umwami yise Beluteshaza, habonetsemo ubwenge bw'agahebuza no kumenya no gutahura no gusobanura inzozi no kumenyesha amajambo ahiritswe. Uyu munsi Imana iguha ubwenge mu izina rya Yesu. Yabaye gasobanuzi k'ibisobanye. Enda rero bahamagare Daniyeli, nawe aravuga uko bisobanurwa. Imana ishimwe cyane. Twokomera Yesu amashi ku bw'aya majambo. Tube tugarukirije hano, turaza kubandanya dusoma aya majambo. N'amajambo menshi twasomye ariko tutari buyaganire ko yose. Tuza kuganira ku ijambo rimwe. Tuza kuganira ku ijambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana. Haleluya. Ukuboko kw'Imana ni ijambo gusa, ariko nabwo twasomye menshi. Tuza kuvugana kuri ijambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Imana, ukuboko kwisumba byose. Haleluya. Burya kuri nasi ari abantu bafise kabisa amakuru. Tuvuze amaboko ntabwo tuba tuvuze ukuboko kwateruye ivyuma. Umuntu ashobora kuba afise akaboko gatoya mugabo yakaduza, ibintu bigahinduka, kandi wabona ari akantu katagira imbaraga. Ukuboko kwa Yesu naho wabona umenga kuraciriritse, nta nguvu kugira, ariko iyo akuramvuye, yarakuramvuye ku kiyaga gitukuramwo abantu b'Imana. Ukuboko kwiwe, ukuboko kwa Yesu, ukuboko gukomeye gushobora guhindura amateka y'ibintu. Bwana sifiwe. Ukuboko kw'Imana. Dusomye amakuru ya Beluteshaza. Beluteshaza n'umuhungu wa Nebukadineza. Nebukadineza ni wa wundi yamara imyaka 7 arisha nk'inka. Ariko Imana irakomeye. Imana yafashe umugabo imuhindura, ifata ubwonko bwiwe bumera nk'ubw'igikoko, abona ko kurisha ibyatsi ari byo by'umumaro. Ibitekerezo byiwe bimwereka ko ibyatsi ari zo fungurwa ziwe. Atangura kurisha nk'impene, ngo amara imyaka 7 arisha nk'impene nk'inka. Amara imyaka 7 atoga, imyaka 7 ataca inzara, imyaka 7 atamwa umushatsi, imyaka 7 atiblosa, arisha. Akimana yacu igitangaza. Haleluya. Imyaka 7 yavuye ku ngoma, kandi abaministre abashikiranganje batazi ko yagiye. Intebe yiwe atamuna yicayeko, kandi batabona ko Nebukadineza adahari. Imana yacu agira ibintu yimura mu izina rya Yesu. Nebukadineza ngo aragenda. Icyo cyatumye Imana imujyana n'igiki, ngo yubatse igisagara, sinzi uko cangana, ko cyari igisagara gikomeye, Babuloni, umugwa ukomeye. Ngo arawubaka igisagara cyiza cyane, ngo ari kuri barko hariya hejuru ku nzu yiwe, ngo yitegereza icyo gisagara abona ni cyiza kirakomeye, ngo yikubita ku gatuza aravuga ngo je Nebukadineza ndakomeye ndi umugabo. Ngo akikubita ku gatuza, Imana iramubwira ngo Nebukadineza umva, ntabwo ari umuhanuzi yamubwiye cyangwa umuvugishwa yamubwiye, oya, ijwi ry'Imana ryavuye mu ijuru riramubwira ngo Nebukadineza we umva, ko wigize igitangaza kuva uyu munsi wirukanywe mu bantu, ibihendwi bizogukuranirwako, uzomara imyaka 7 uri mu ishyamba. Ngo kuva uwo mwanya Nebukadineza ingoma yiwe ayikugwako, ariko n'umugore wiwe ntiyamenya ko yagiye. Ibaze umugore kumara imyaka 7 atagira umugabo, umugabo atazi ko umugabo yagiye. Haleluya. Imyaka 7 iheze, agarutse abantu baramubajije ngo uvuye, ngo nari ngahi inyuma niho nari nkubitiye. Nawe ntiyamenye icyo gihe cyose cyari giheze.
uyu munsi icyaguhagaze ko, uyu munsi icyakubujije umugisha, Imana icimure ku buzima bwawe, igikureho mu izina rya Yesu. Icegezeyo iguha agahengwe mu izina rya Yesu. Ega n'agahengwe kubera intambara nyine ntizihera umuntu ari ariko iguhe agahengwe. Nebukadineza ngo agarutse, ubwenge bugarutse, ngo ahimbaza Imana, ahimbaza izina ry'Imana, arayubaha, ngo aravuga ngo Imana niyo ikuranya abami ikimika abishaka, ngo ahimbaza Imana yaremye ijuru n'isi, arayubaha. ngo je Nebukadineza mpimbaza Imana ndayemera. Uyu munsi n'abahora bapinga Imana yawe, hagira ikintu Imana ikora bayemere ko ariyo Mana yaguhamagaye mu izina rya Yesu. Bahimbaza Imana. Abapfumu bose muri ico gihugu kuva ico gihe Nebukadineza agarutse yaciye yubaha Imana. Harakana Imana ikora ku buzima bw'umuntu, ibintu bikikora bikagenda neza. Nebukadineza niwe yagiye i Yerusalemu, igihugu cya Isirayeli cyose aragifata, asambura ibintu byose, arabibomora, afata urushengero Nebukadineza yari yarubatse imyaka myinshi, ararubomora, atwara ibyari mu rushengero byose. Ona barasambuye urushengero kugeza igihe basambura n'amatafari n'amabuye agubatse barayajana, urusengero rusigara ari ikibuga. Ibintu byose byari mu rushengero byose, wumve ngo ikintu cyose cy'agaciro cyari mu nzu y'Imana baragitwara, bafata abantu bo mu gihugu b'abanyabwenge, incabwenge zose zikomeye barazijana, bafata abantu bose b'umumaro bogwanira igihugu barabajana, igihugu gisigara no musaka kigaragara. ngo cyasigayemo abantu b'abatama batagishoboye intambara, batogwanira igihugu, gisigaramo abantu ibimuga, abantu batagira umumaro. Igihugu cyose abantu bose b'agaciro bose barabatwara, n'umwami baramujana. Haleluya. Yeremiya yari yarabihanuye, yari yarabivugishijwe, ariko Yeremiya Imana yari yaramubwiye ngo weho uzosigara muri iki gihugu, iki gihugu uzogisigaramo. Yeremiya ngo agize gutya, yari yarabivugishijwe, ariko abantu zibahanura ibintu bikomeye nyine biteye ubwoba. Agize uku asanga asigaye muri icyo gihugu, incabwenge zose zaragiye, igihugu azabona igihugu gisigaye kirimo amashamba. Mu muji nk'uko woje hajya muri vire, hajya kuri bata murabona n'ahantu hama abantu benshi, asanga ngo hahora hicara abanyabwenge hasigaye hicara imbwebwe. Asanga hahora hicara abaririmbyi hasigaye hari ibihuna n'inyoni. Yandika igitabo cyo gucura inimba, ararira. Asanga abahora ari abakozi nibo bahindutse abashefu, abahora ari abaja nibo bahindutse abashefu. Usome mu gitabo cyo gucura inimba igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere ukabandanya kugeza kiya gice cyose, haravuga ngo Yeremiya ararira, ngwewe kuntu igihugu cyari cyuzuye abantu gisigaye cyuzuye ubusa. Haleluya. Icyara gakomeye, ararira, yandika igitabo cy'amarira. Mu gitabo cy'ikinyarwanda baravuga ngo namaganya ya Yeremiya, cyari igitabo cy'amaganya, cy'amarira n'amaborogo. Haleluya. ngo kugeza uyu munsi ngo dusigaye tunywa amazi tuyaguze, inkwi tukazironka ku kiguzi, ikintu cyo cyose tukironka dutanza amaraso, tubanza gutanga ubuzima
yashikabira, ariko bari babayeho neza, igihugu gitekanye. Ariko Imana yarababwiye ngo nimwandekura nanjye nzobarekura, mugende muje kuba mu kinyago mumara imyaka 70. Bakabyumva. Mbere Yeremiya yigeze kubihanura ngo umwami aramukubita mukubita urushi. Afata icyo gitabo cy'ubuhanuzi abwira umuntu ngo giturire turabe ko ibyo ahanuye bizovuga bicange bisoba. Afata igitabo cy'umuvugishwa, ibyo Yeremiya yahejeje kuvugishwa aragiturira. Ariko reka nababwire, naho wokwica inkoko cyangwa ukica isake ukayikerera, ntabwo wokuraho icyo yamaze kubika. Iyo yabice iba yabice, iyo Imana yavuze iba yavuze. Nanjye ndagomba gutangarize, niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe yaramaze kukivuga, ntabwo yivuguruza. Abantu bafite amasezerano, Imana ivuze ibivuze ntabwo bihindurwa nuko imvura yaguye cyangwa izuba ryatse. Imana ivuze ivuga nk'Imana. Yeremiya ngo abwira umukarani, ariko abahanuzi ba kera barabahanuzi kwera. Haleluya. Aho ugiye wombwira umejeje kwigisha gusubiramo bya bindi uhejeje kwigisha kujya nyene wabivuze nkabishobora. Ariko Mana yanjye, Yeremiya barabakozi b'Imana kwera. Abwira umukarani ngo subira ufate ikaramu, abisubiramo kwa kundi nyene arabyandika. Umwami aramufata bamufungira mu kinogo cy'amazi, bari bimbye kubikamo amazi, amufungirayo. Icyo gihe Yeremiya yatanguye kurira aravuga ngo Uhoraho waranyoheje ndoha, wandushije inkomezi. Kuko yaragerageza ngo abireke, areke kuvuga, kuko yavuga ibintu biteye ubwoba. Kandi Yeremiya bamwita ngo yari umuhanuzi w'amarira. Imana yigeze kumubwira, kuko rero Imana biteye ubwoba. Imana iramubwira ngo Yeremiya, ngumva ngira ndagutange k'akarorero ko kunanigwa ku Yerusalemu. Iramubwira ngo kuva uyu munsi ngomba nica umugore wawe, kandi ninamwica ntuze kugandara. Kandi si umugani, ni ibintu byabaye. Iramubwira ngo umugore wawe ngomba kumwica. Ati ngomba kumwica. Ariko Mana we, uburorero nk'ubwo ntuzoza ubuma je, ugume kuri ba Yeremiya. Ngo ngira ndakwaka icyo ukunda, icyo wamiza kijisho, ntubigace mbwira ngo igire mwica. Yeremiya bari gitangaza. Kandi na negotiation, na bintu byo kunegosia, na bintu byo kudiskita. Noya yaramubwiye ngo ejo azopfa, niyapfa ntuzugandara, ntuzugire ikigandaro ngo manike ihema ngubwire abantu ko umugore yapfuye, cyangwa ngo wisige iminyota ngo witana muri kimuzu. Kuko kera ngo iyo umuntu apfuye ngo umuntu yitana muri kimuzu. Yeremiya babona atangariza abantu ngo umugore arapfuye, ariko babona nta kigandano kibaye. Baramubaza, Yeremiya ibyo ukoze ushatse kutubwira iki? Arababwira ngo kunyene ntagandariye umugore, niko namwe atawuzobagandariye. Igihe muzopfa, igihe muzicwa, nta bigandara bizo, nta mubabaro uzo. Abona birabaye. Ikindi gihe usomye muri Yeremiya menga ni 3, Ezekiel menga ni Ezekiel, sorry, wone ko ndabwiye Ezekiel. Ngo Ezekiel Imana iramubwira ngo Ezekiel ngo ngoma ndagutange kandi karorero, ngo ugiye kumara iminsi 365 uryamiye urubavu rumwe, ngo kizoba ikimenyetso cyo kunanirwa ku Yerusalemu. Ngo amara iminsi 300 aryamiye urubavu adahindukira, umwaka kuva mu kwa mbere aryamye adahindukira. We ubishobora? Haleluya. Aryamiye urubavu. Aba bakozi b'Imana barabakoze kwe. Haleluya. Bari bafise ukumvira uteye ubwoba. Iramubwira ngo genda uteke. Reka nababwire ikintu Imana yabwiye Ezekiel, wumve ukuntu cyari kimeze.
imana yabwiye Ezekiyeli ngo genda ufate ni iki ibintu yamubwiye ngo ateke. mwumve ibintu imana yamubariye. Ezekiyeli igice cya kangahe cya kane. ngiye kuja muri byinshi kandi asana ariko arihuta. Ezekiyeli kakana niho buri umuntu gafasha, reka ndakavuge. Igice cya kane haravuga ngo, wahabonye kane ku murongo wa mbere, hagira umuntu asomera tumve uwo yahabonye vuba na vuba. Ezekiyeli kane uhereye ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana igira Ezekiyeli akarorero ko kuneshwa ku Yerusalemu. Nuko nawe mwana w'umuntu wiyabirire itafari urirambike imbere yawe, urishushanye kwigisagara arico Yerusalemu, maze ukiziguze ubake ibihome byo kuhatera. Uriko uratevya kubera umwanya mfise, reka nsome winana, reka nsome kubera umwanya uriko uragenda. Maze ukiziguze wubaka ibihome byo kuhatera, ukirundira ibigunguzi byo kuririrako, ugisanze ko n'insago, ugikikuze ko hirya no hino ibiti by'imigogo byo kugihomvora. Kandi wiyabirira umubehe w'icuma ukike ukubera uruzitiro rw'icuma hagati yawe n'igisagara, ugishinga ijisho ngo kiziguzwe wewe ubwawe ukiziguze. Ibyo bizoba ikimenyamenya cy'inzu ya Isirayeli. Uteko uryamira urubavu rwawe rw'ibumoso, ururemeke ibigabitanyo by'inzu ya Isirayeli, uko igitigiri cy'iminsi uzoruryamira kingana niko uzokwishirako ibigabitanyo byabo, kuko imyaka yo kwaziguzwa ibigabitanyo byabo ingana. Nguciriye igitigiri cy'iminsi kingana n'iyo minsi 390. John ayigabanije. Uku niko kizokwishira kw'ibigabitanyo by'inzu ya Isirayeli. Maze urangije ibyo uzoheze uryamire urubavu rw'iburyo, wishireko ibigabitanyo by'inzu ya Yuda. Nguciriye iminsi 40, umunsi uhwana n'umwaka. Maze ushinga ijisho Yerusalemu, hajigujwe ukumye imuzu ku kuboko kwawe, uhaburire ibizoba. Kandi raba ngushize mu ngoyi, nawe uzohindukira urubavu gushitsa aho iyo minsi yo kwaziguza kwawe izoba irangiye. Kandi wironderere ingano, wumve, na sayiri n'ibiharage n'inkore n'amasaka n'uburo, maze ubishire mu nkono imwe. Ibyo bintu wumva ari injya nzima, ibyo bintu biteraterana, ibyo byose ukabishira mu nkono imwe. Fata ibiharage, ibijumbu, amateke, ibitoki, inkore, ibirayi, inyama, imikeke, byose ukateratera. Isepejeri. Tugeze kuri kangahe? Kandi wirondera ingano na sayiri n'ibiharage n'inkore n'amasaka n'uburo, maze ubishire mu nkono imwe, ubicemo uturobe tw'udutsima nk'uko igitigiri cy'iminsi kiri, uzoryamira urubavu uko ari 390. Ibyo nibyo bizogutunga. Kandi ibyo byo kurya byawe uze wamubijya ku rugero ariko shekeri 20 mu munsi uzokwamujya rimwe ku munsi. Kandi n'amazi uzokwamuyanywa ku rugero ariko gihimba cya 6 shingiro cyitwa hini, nayo uzokwamuyanywa rimwe ku munsi. Uzokwamubijya
nk'udutsima twa sayiri, kandi uzokwama uducaniriza amavi y'abantu imbere yabo. Yo yanyumvira izo ndya zitekesheje izo nkwi. Ariko mw'abantu Imana yacu nizo zari inkwi. Zari indya nziza. Kandi haravuga ati uko niko Abisirayeli bazorira ibyo kurya byabo byandavuye mu mahanga, nzobashwiragirizamo. Maze ndavuga nti yo ewe mwami uhoraho, erega kuvaho nakabereye ntaho nigeze mpumana. Yarahumaye kuko uhereye mu buto bwanje ugashyitsa n'ubu ntaho nigeze kurya icipfiriye cyangwa icyatabaguwe n'igikoko kandi ntaho inyama zihumanye zigeze kujya mu kanwa kanje. Maze arambarira ati raba nguhaye ibisheshe by'amase mu gishingo cy'amabyi y'abantu, ibyo nibyo uzocaniriza, ibyo nibyo uzocaniriza ukora utwo dutsima twawe. Arongera arambarira ati mwana w'umuntu, ehengera mvune inkoni abi Yerusalemu bishimikije ari wo mutsima, kandi bazosigara bajya umutsima ku rugero bahagaritse umutima, n'amazi bazoyanywa ku rugero bihebuye. Nabyumva Imana aba bantu yari yarabafashe miri, ibyo bintu wowe wigira ibyo bintu wowe wigira ntabwo urinjira mu muhamagaro neza. Haleluya. Bari barafashwe n'Imana bafatwa miri. Iyo Imana yaguhamagaye ntugenda nk'uko wowe ushaka kugenda, ugenda nk'uko yifuza kugenda. Haleluya. Ntugenda mu bugombe bwawe, ugenda mu bugombe bw'iyaguhamagaye. Uyu mugoroba umenye ubugombe bw'Imana, umenye n'icyo yifuza ku buzima bwawe, menye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Muri uwo ni Yeremiya, uwo ni Ezekiyeli. Yeremiya nangwa Imana igihe kimwe yigeze kumubwira ngo Yeremiya ngumva, ngira ndakwereke, ndagutange kandi karorero nawe, ngo kura impuzu zawe ugenda uravugishwa mu ibarabara wambaye ubusa nk'umusazi. Ramubwira ngo kuva uyu munsi ugende muri ville mu muci utambaye. Wewe wovyemera? Uvuga ati ndavangiwe basi. Genda mu muci ukuri impuzu zawe ugende mu gisagara, ubwira ubutumwa abantu bazotangazwa n'ibibana, uzobabwira ukuri ko muzojanwa nk'inyagano mu mahanga atakiruvuze. Ico gihe rero Isirayeli isigara iteye isoni, isigara n'ibimaramare. Nebukadineza jana ibintu byose niyo yafashe ba Daniyeli, nabo bajanwa mu kinyago. Na Daniyeli nawe n'abandi bari kumwe bagenzi biwe bagezeyo, umwami ngo arabatoranya abazana kugira ngo batoranywe bigishwe inyandiko y'igikarudaya, bongere babigishe ingene bashobora gukora ibwami. Haleluya. Ikintu cya mbere Nebukadineza yakoze, abayuda bari bagiye, cya mbere yakoze yabahinduriye amazina. Iyo umuntu aguhinduye izina akaguha irindi zina aba aguhejeje. Ikindi yabakuyemo ururimi rwabo, abaha amazina y'ibigirwamana byo muri ico gihugu. Ndagomba ndakubwira, urugezo rwose wogerako, revo yose wogerako, niyagira ikiguhindura ngo gihindura ico wizeye, gihindura imyizerere yawe, gihindura agakiza kawe. Oya, ugumane ico wakiriye. Biravuga ngo isezerano ry'Imana riracahagaze. Burya Imana y'ejo haheze niyo Mana y'uyu munsi. Semene haleluya. Imana yo muri demire niyo Mana y'uyu munsi. Hari igihe witegereza umuntu, nibyo ije nkunda kubibabwira kenshi, ukitegereza umuntu ukamuraba. Twego turaganira n'umuntu turavuga ati naka ujya amwe yogenda nko muri Amerika yoca yambara ubusa, avuye nko muri Afrika akagenda muri Amerika yoca yambara ubusa, kubera ari utumenyetso abantu bakurabira ko bavuga ati munga kigeuza mambo
naye atabadirika. Ubuzima ubayemwo ntibuguhindure, ahubwo ubuzima urimo aba ari wowe buhindura mu izina rya Yesu. Abo mubana ubahindure, abo mugendana ubahindure, abo mukorana ubahindure, nibahindura ibitekerezo byawe. Yaba munyumvise mamuteye haleluya. Nukwiye guhindurwa n'ibihe, ariko ukwiye guhindura ibihe. Haleluya. Mwibaze ngo ibintu Nebukadineza yatinye, ibintu Nebukadineza atakoresheje, umuhungu wiwe arabyubahuka. Yesu atugirire neza. Ibintu satakoze, ibintu Nebukadineza, naho Nebukadineza cyari gica, yari umuntu ateye ubwoba, ariko ibintu hari ibintu bimwe bimwe yubasha avuga ati ariko ibi naho nabikuye mu nzu y'Imana. Bafashe ibikombe, bafata amasahani ya zahabu, bafata ibiyiko bya zahabu, barabizana. Nebukadineza arabibika mu bubiko, aravuga ngo ibisi nkwiriye gupfa kubivogera naho natinya Imana. Imana ya Isirayeli ndayizi. Mugereka nakubwire, abantu nabo bapfa kugufata uko bishakiye, bakakubwira amajambo bishakiye, burya Imana yawe barayizi. Hajya naho bakuroga bakakurara kijoro n'umurango, Imana yawe barayizi. Barazi ko Imana yawe ikomeye. Nasomye ijambo ry'Imana ngo Imana yacu ni Imana ikara mu misozi. Barayizi ko ari Imana ikaze ikomeye, kubera ko barakugerageje barananirwa. Rero bamaze kunanirwa, kugira nakubwire, umuntu ntashobora kukugwanya atabona yuko umuruta. Iyo umuntu ahagurutse kukugwanya, umenye yuko yamenye ko hari ikintu umurusha, hari imbaraga umurusha, uri hejuru yiwe. Niyo mpamvu akugwanya. Umuntu ashobora kuza kukugwanya atabonye kuri hejuru yiwe. Umuntu ashobora guhaguruka ngo aje kukuroga atabonye ko hari imbaraga umurusha. Inyenyeri yiwe arabona ko ari inyenyeri isumba inyenyeri yiwe, uri hejuru yiwe. Ndatangaje uyu munsi ngo muzamuke muwe hejuru. Birambwira ngo umugabo yitwa Sawuli ngo abantu bose bamugera ku bitugu, bose bamugera ku bitugu. Bwana sifiwe. Akira imbaraga kuri uno munsi, akira ubushobozi kuri uyu munsi bwo kuba hejuru. Biravuga ngo nimwakomeza kugendana nanje, ntabwo muzoba bo hasi, muzoba bo hejuru. Ntabwo muzoba imirizo, ariko muzoba imitwe. Yicara kukuvuga, akicara kukuvuga ubujambo bashishota, uzomenye kubaruta. Bwana sifiwe. Uzomenye ngo ndabaruta. Kandi jewe sinzotega ubwoba n'umuntu amvuga. Uzoba ari karamvuga, azoba ari arampromotinga, azoba ari karankorera publicity, azoba ari karamenyekanisha. Bashaka bakorane bavuge, ahubwo nibavuge cyane. Uko bamvuga cyane niko nanje menyekana. Oh semeni haleluya. Iyo ni promotion uri kurahabwa, uri kuramenyekana. Amen. Rero nibongereza umuvuduko. Nibongereza umuvuduko wo kungwanya, Imana nayo iri kumwe nanje izongereza umuvuduko wo kungwanira. Bazofata bafata imiyaga, bazofata bafata ibidafatika. Haleluya. Akira imbaraga mu izina rya Yesu zo kuba hejuru, akira ubushobozi bwo kuba hejuru. Ariko hari ibintu ari umuntu avyakiriye ngo atere haleluya. Bahejuru y'abandi, gira ijambo hejuru y'abandi, gira ubutegetsi. Ariko mw'abantu b'Imana mwe nimwotera haleluya. Naco bitwaye abakuvuga nabi, naco bitwaye bakwanka kukubaruta. Icyatumye Yosefu bamwanka nuko yabaruta. Haleluya. Yosefu ngo bamubonaje, baravuga ngo nguriya karosi araje, tumwice turabe ko inzozi ziwe zizoshika. Ariko ntawo kwica umunyamasezerano.
ntabwo munyumvise. Ntawo kwica umunyamasezerano, ntawo kwica wavuzwe ko n'Imana, ntawo kwica umugambi w'Imana. Tukice turabe ntibamenya ko Imana yiwe ari Imana y'igitangaza, ari Imana imenyera kure ibyiyumviro byabo, ari Imana. Ariko mw'abantu semeni haleluya, aje kubagirira neza ariko bategura kumugirira nabi. Raba ingene bariko barakugirira nabi, ubasengera ijoro n'umurango, ubasabira ibyiza, ariko bategura kukugirira nabi. Baravuga ngo tumwice tuze turabe ko inzozi ziwe zizoshika. Ngo Reyubeni, mu bantu 10 bakuvuga nabi haba harimo umwe Imana yaguteguriye. Na umva, naho baba babiri, mwabo babiri bako barakuvuga nabi, haba harimo umwe Imana yateguye wo gutegura imitego bateze. Reyubeni aravuga ngo ariko tumwicira iki ko ari mwene wacu, reka basi tumute mu gisumanye, tumute mu kinogo, ngo ko ari ukugira ngo aze guhengera basamaye, aze kumukurayo. Haleluya, haleluya. Aho muri ako kanya bakimutererayo, sinzi aho Reyubeni yarakubitiye, ako kanya haza abamidiyani. Wanasifi, haza abanyishimaye baramugurisha, bibaza ngo baramugurishije, ariko ni lift, ni Blair mu gipolitike bayita Blair. Bamuhaye lift, baramwunguruje. Uri kana kugirira nabi ariko arakunguruza, ariko gusunikira gusenga. Kuko uko akugwanya cyane niko nawe wongereza amasengesho. Uko wongereje amasengesho, reka nakubwire, batakugwanije ni wosenga. Uko akugwanya cyane nawe wongereza amasengesho, kandi iyo wongereje amasengesho Imana yongereza imbaraga zo gukora. Bamusunikiye mu gisubizo ciwe. Haleluya. Yisanga ageze muri Egiputa. Ngo agezeyo agira ubutoni, aratona kumwe, bamugusha kwa Potifari. Wahageze, ye baba we, ahageze inka zitangura kuvyara 4. Izari zaragumbashe babona ziravyaye. Imirima itari cimbuka babona, ye baba baravuga ati ibi nibiki? Ibitoki bitangura kwera, ibintu ikigori gitangura kwera 4. Ngo babigenzuye basanga ni mu gihe Yosefu yahageze. Bagiye kugenzura kuvugeze mu buzima bwabo, kuva winjiye aho hantu basanga ibintu byarahindutse. Bakora inama yo kukuduza mwiba Mana yo mwijuru. Potifari ngo ashiraho gahunda yo kumuduza, ngo nta kintu na kimwe yibaza mu byo mu rugo byose ngo avyegurira Yosefu. Wanasifiwe sana. Ari mu mugambi w'Imana arakomera. Yesu ashimwe. Nibareka kukugwanya, barakugwanya, ariko Imana yawe ihora ikugwanira ku munota wa nyuma. Bari bazi neza ngo ugiye gukorokera mu manga, bakabona Imana igukuyeyo ukinabuka, bari bazi ngo baraguhejeje. Tumaze iminsi tubabwira dusengere Isirayeli, ariko Isirayeli ibaye kuko umugambi w'Imana. Ni ejo ku munsi w'ejo cyangwa hirya y'ejo habaye ikintu gikomeye muri Isirayeli. Kubakurikirana amakuru mwarabibonye. Irani yarungitse amabombe muri Isirayeli. Uri muri Irani kushika muri Isirayeli ni birometero 2,000. Barungitse amabombe bari muri Irani, amabombe arenga 300. Apana bombe ishobora kuva muri Irani ikagera muri Isirayeli mu minota 5. Ishobora kugenda ibirometero 2,000 mu minota 5. Ngo izo bombe zigana minota 5 zarenga nk'ijana. N'ayandi madrone n'izindi zishobora kugenda nk'amasaha 7. Ariko muri Isirayeli
imana yabahaye ubwenge. Ibihugu byose bibakikuje iyo bakoze kuri misile bacivyiyumvira gusa ngo bayirungike muri Isirayeli, bashize amakengeri ku mazu yose. Oh haleluya! Imana yadushiriyeho agakengeri kitwa mpwemu yera. Iyo bakivyiyumvira gusa, abadayimoni gusa bagipanga umugambi, agakengeri karasona. Dago mwana ya mwijuru. Ah haleluya! Bakivyiyumvira gusa. Koza muri cyubahiro ku mwami wacu Yesu ngo dutere haleluya. Muri za Libani, za Irani, muri ibyo bihugu byose bikikuje Isirayeli, umva hariya mu bubiko bw'ibibombe byabo bagikora gusa kuri ibyo byuma, babyerekeza muri Isirayeli. Amaradari, ibyuma biri muri kirere cya Isirayeli bica bibabwira ngo hemwe hari umwansi. Mwemu w'Imana agiye kukubwira amakuru. Mwemu yeragiye ariko ni wotela haleluya. Mwemu yeragiye kukumenyesha amakuru. Ariko nitwazamura icyubahiro mu ijuru ngo dutere haleluya. Ndagutangariza ufise Imana izo kwibira ibanga. Bagutegeye kujya gatatu basange Mana yo mu ijuru, basange bazungurutse hariya. Bari bazi ngo bagufatira kujya mbere, basange wakase mu kinindo waciye. Mwemu yera yakwibiye ibanga. Muri iri koraniro hari abantu mwemu w'Imana agiye kuzarabwira amakuru. Semeni haleluya. Agiye kuzaraha amakuru. Mwakira amakuru y'abansi banyu mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo menye amakuru y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Menye ibyo bariko barapanga ku buzima bwawe. Haleluya. Bakivyiyumvira gusa. Bari hari ibaze. Hariho distance y'ibirometero 2,000. Ivyuma bica barababwira ngo hari bombe igirize, kandi iyo bombe iza ivyo vyuma bica bimenya iyo bombe igiye kuza n'umwanya iza kumara n'izina ryayo. Ariko mwemu w'Imana asumba ivyo vyuma, asumba ayo maradari. Ariko mw'abantu b'Imana mwe muri hano ngo mutere haleluya. Mwemu yera twahawe yabahaye ubwenge. Imana iguha ubwenge. Imana iguha ubwenge. Ndavuze ngo niwakira ubwenge mu izina rya Yesu. Akira ubwenge. Igihugu cyose cya Isirayeli, inzu nta nzu nimwe idafise kave. Iyo babonye iyo bombe igiye kuza, twadukengeri duca dusona twose ku mazu yose ya Isirayeli, bose bagaca binjira muri kave. N'abari mu isoko bose tugiye kunyika. Tugiye kunyikishwa na mwemuye. Oh haleluya. Baheruka igisagara cyuzuye abantu, igisagara cyuzuye ibihumbi. Rondeza umuntu bakamuburiya nyiki. Niko bagiye kuturondeza mu vyuma byabo, bagiye kuturondeza batubure, bagiye kudushakisha batubure. Sema haleluya. Bwana sifi. Imana yabahaye ubwenge, bakoze icuma kiri mu kirere niyo izo bombe zici. Yabahaye ubwenge bwo gukora icuma kiri mu kirere gifata amabombe barungitse. Igihugu cyose yo kiva kikagera. Bubatse ibindi bimisire biri mu kirere. Iyo ibombe ije, ico cuma kirayizifata. Kandi ico cuma kikamenya bombe ishobora kugwa mu bantu na bombe ishobora kugwa mu butayu. Iza kugwa mu bugaragwa barazireka. Semeni haleluya. Reka ndababwiza ukuri, abansi bawe bagiye kuvomera mu kayungira. Koko kw'Imana kugiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwa. Yabo byumvise ubuzamuye haleluya. Ukavuga ngo ibinda byakiriye, iryo jambo ndaryakiriye, kandi iryo jambo ndagizeye, rinkorere mu izina rya Yesu. Ibyo birabimenya.
agiye kuza araguha amakuru mugendana nabo ubazi, mugendana nabo yabakubwiye ariko reka nababwiye nta kintu gitangaje nko kuneganega aho waneguwe. Abansi bawe bagiye kuneganega aho baneguwe, ugiye kubamenya mugendana ubazi, mwicarana ubazi, musangira ubazi, ti naho umuntu wengera ndabazi ko muri babi Imana ana yashiraryoshe nuko amen ukukima mugendana ariko bazi bavuguta utuntu watubonye, utwo bavuguta batwivugutira. Umukonvoyeri umwe ngo n'uwundi mushoferi bajya batwara ibikamyo ngo baragiye bari mu ikamyo, baragenda bashika ahantu baricara bakomanda inyama. Bakomanza inyama, uriya muntu acuruza inyama afata inyama zinini zinini azitumbereza kwa shoferi bicaranye. Konvoyeri Imana ikimuha ubwenge, afata isiniya, cya gisiniya cyari cyuzuye inyama, afata igihe inyama iri imbere ya shoferi ndayijya gute, acatangura kubwira shoferi ariko shoferi uri gitangaza, wibuka handi tugeze hariya muri rya korosi rya hariya wakase imodoka mbona urayizungurukije neza, ariko azungurusha inyama nini azitumbereza iwe. Imana iguha ubwenge bwo gutumbereza ibyawe ubyerekeza iwawe, ibyo bafashe ubyerekeza ati wayikase neza. Imana ibaha ubwenge bwo guhindukiza ibyanyu byatwawe, ibyanyu bashanye ngo wayikase neza, mbona igiye kugwa mu manga, mbona neza urayihindukije. Imana iguha ubwenge bwo guhindukiza ibyo bari bashize aho biterekeye, ibyo bari bacumbereje. Abantu reka ndabareke nitahire, twozamura icyubahiro ku mwami Yesu. Haleluya. Ukuboko kw'Imana niko kwakoze ibyo byose kuri Isirayeli. Umwami Berushaza ngo ariko yigira igitangaza yafashe ibidafadika. Reka nakubwiye, bihenze gufata wewe, bihenze kuvogera wewe, bihenze kukuvogera kuko ufise Imana. Zamura icyubahiro mu ijuru utere haleluya. Bakwihenze ko bakwitiranije, bibajije ngo umeze nk'abandi, nicira birarura we urarura. Nimuzamura icyubahiro mu ijuru. Berushaza ngo afata ibintu byari byaranyazwe ajya kubiriramo. Bazabona ukuboko kw'Imana kuraje kwandika ku gihome, ikiganza cyonyine niri bubiyereke yose ukwiri, iza kubereka urutoki gusa. Irandika ngo men teke ufarisi. Haleluya. Ya uyo nyandika yibonye, ikiganza gica kiragenda, abwira abantu abanyabwenge ati nimunsomere irya nyandiko. Baravuga ati mwami mu ndimi twize zose ururimi ntago tuzi. Bwana sifiwe. Abasi bawe bacange mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ibacange. Bwana sifiwe. Kwa Mungu narababwiye ngo Imana yigeze guteza ikibazo muri Isirayeli. Kode modo passe yari yayihaye umugabo yitwa nde? Yari yayihaye nde? Abantu bariga baca bibagira. Kode y'urugamba, kode y'intambara Imana yari yayihaye nde? Yefuta. Twababwiye baramubwira ngo ngwino uze kudutabara, twamenye ko ari office modo pass.
twamenya ko ari ufise pine y'urugamba. Imana iguhe pine y'ibintu byananiranye. Twozamura icubahiro ku mwami Yesu. Iyi Imana ishatse kugutabara, ifata umuntu ikamuteza ikibazo, ikamwima modopasi. Modopasi ikayiha wewe. Haleluya. Ukaza uri igisubizo cy'ibyananiranye, ukaza uri igisubizo cy'ibyansi. Imana yo mu ijuru iguhe modopasi. Asoma inyandiko iramunanira. Abanyabwenge bo mu gihugu iyo nyandiko irabananira, ibananiye. Umwami aravuga ngo mwese ndabica. Haleluya, haleluya. Ngo umugabekazi w'umwami, umugabekazi w'umwami ninde? Umugabekazi w'umwami ninde? Ni nyina wiwe. Aramubwira ngo mwana wanjye, ku ngoma ya so hari umugabo witwa Daniyeli, kandi nuba icariho ari mu bwami. Impwemu z'Imana nzima zari kuri we. Eko mwogira impwemu y'Imana nzima. Impwemu y'Imana nzima, Imana yera, yari kuri we. Kumenya no gutahura vyari kuri we. Uwo muhamagara yo gusobanurira ibyo bintu. Haleluya. Nimwakire kumenya muri iki gihe, muri no generation, ukaba ukeneye kubaho neza, ukaba ukeneye kujya neza, ukaba ukeneye kwambara neza, ukaba ukeneye kuba umuntu akomeye. Bamwe impwemu y'Imana nzima, kuko abo bantu barakenewe, kuko barakenye. Munezero yavyakiriye. Impwemu y'Imana iri muri wewe. Ye baba we, uratambuka bakibaza kuri ministre. Bwana sifiwe. Sinigeze kuba twenza umunsi umwe, nigeze kugenda njya kuri bata, nigiriye ngiye kwigurira akantu, mbona umuntu anyakiri, unyakubaha honorable. Nyakubaha honorable. Nanye naciye mpindura ingendo, ndamubwira ngo aho ngiye ndahazi. Yewe gahe, yo mpamvu Bwana sifiwe. Yo mpamvu Imana niyo guhezagira kaguha agahuzu keza kambare. Urumva ngo nzokambara kuri Noel, kuri Noel. Hari undi yatubwiye ngo iyo wambaye neza wica abadayimoni 99. Nata faranga ryo bari mu mufuko ntawe ubimenya. Ubona baje kukugurana ati ubona wongurana 500. Nigeze kubona umumama umwe yigeze kuza kungurana amahera mbakurushengero nani. Mbakurushengero. Mbona aje umukozi w'Imana ngo wongurana 500. Ati ndagiye kuvyiyumvirako. Ati ndaguye igisubizo. Nabuze n'igihumbi cyo kujya sepejere mw'abantu b'Imana. Nukuri zino babe ibyo nibyo aza kungurana 500 bibiri hari mu 2019 ndi ntiwisuzuguze. Haleluya. Nawe Imana niya kwibuka, genda muri busheri ukatisha akanyama keza yakwibutse. Munongo yatubwiye ngo Imana niya kwibuka, genda ugura inkoko yose wiyibuke, uyotse bakokereza inkoko yose bayizane ngaho kwisini wiyibuke, kuko abantu barakwibagiye, nawe wigarukireko uhekenye n'amagufa yose uyahekenye. Haleluya. Wiyibuke wagatinyokereza jenzo hava nokesha idendo niyo nini. Haleluya. Ubuzima ni bugufi, ubuzima ni bugufi. Uronse utwugi
uronse utwujya utujya utari mu masengesho piga chakura ndugu yangu mu kuzimu ntabiriyo fungura wapfuye yabose asifiwe imana yacu iratangaje ko karagaciyemo haleluya wabona ikiganza cyandika ngo meni tekeli ufarisi tekeli iravuga ngo wapimwe ku munzani basanga ntugeze niko tekeli isobanura ngo washizwe ku munzani ntiwakwiza ibiro abansi bawe batakaze ekilibre mu izina rya Yesu haleluya ngo wapimwe ku munzani w'Imana abansi bawe Imana nibashire ku munzani abarozi nibashire ku munzani batakaze ibiro mu izina rya Yesu babetekeye ukuboko kurandika bose birabananira abanyabwenge birabananira ariko Daniel ahageze haleluya abwira umwami ngo mwami ma ijoro rimwe gusa nibyagucanganirako uzobwira ikibazo ngo ndindira ijoro rimwe gusa nje kuvugana n'Imana yanje impe modo passe ikibazo ijoro rimwe gusa rishobora guhindura ibintu ijoro rimwe rishobora guhindura ubuzima rishobora guhindura ubuzima bwawe abaheruka uri Nyarucari bagasanga niwe ufata ingingo bagasanga niwe ufise ijambo ntabwo wanyumvise neza ijoro rimwe gusa warayurarira bwaca mu gatondo impundu zigasamirana semene haleluya bwaca mu gitondo impundu zigasamirana ukuboko kw'Imana naho tutakubona kurakora haleluya ukuboko kw'Imana kwigeze gukora ku mugabo witwa Yobu yani muramusoma muri Bibiliya Yobu ijoro rimwe yikanguye asanga ibintu byiwe byose biragenda ibintu yarondeye imyaka n'imyaka yisanga byagiye atakintu kimwe asigaranye umugore waramubwira ngo tukimana uveho ndabona ko icyo kunyarutsa no gutuka Imana aramubwira ngo uvuze nk'umugore umwe mu bagore b'ibipfapfa nitwo kwakira ibyiza gusa mu kuboko kw'Imana mu kuboko kw'Imana nitwo kwakira ibyiza gusa nibibi nimba bivuye mu kuboko kw'Imana nibize ndabyakira ngo haza abagenzi biwe nabo abagenzi ni batatu canke ni bane batangira kumutuka baramubwira ngo ntiho tukimenya kuri umunyabyaha wa mbere wagiye utubesha batarakwita umunyabyaha kandi aduzi ko atacyaha wakoze turamenye kuri umupagani haleluya turamenye kuri umupagani ngo bamarana nayo iminsi ndwi bumi batamuna akura ko umuntu bamureba abareba iminsi ndwi heze batangira kuvuga baravuga bahana bavuga araceceka Imana iguhe guceceka mu gihe cyo guceceka umenye igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga hari igihe cyo kwisobanura n'igihe kitari cyo kwisobanura araceceka haleluya menya igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga reka simbe ibice byose kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 40 gutyo 41 niho Yobu ngo yatanguye kurira yisiba aravuga ati Mana uri mubi urarenganya nagukoreye ibyiza ibi bintu mpembye sinarinze ko ari ukuhemba
sinarinzi ko ari ukomeza icyo kunyereka twoburana tangura kwidoga Imana iramanuka ngo bariko baraganira na Yobu Imana imuganiriza imwereka ubukomezi bwayo imwereka imbaraga zayo ngo muri iryo joro nyene ubuzima bwayo burahinduka Imana imushumbusha kabiri ukuboko kw'Imana kugarukana ivyari byaragiye byose. Reka nababwire abari muri iri koraniro abari muri iri teraniro Imana igiye kubashumbusha double igiye kubashumbusha ngwimushumbusha kabiri ibingana n'ivyo yari yarabuze inshuro zibiri. Oya nimumbwize ukuri Yobu ibyo yari yarabuze ko bari barabijanye abakarudaya n'abandi yabikuye ijoro rimwe inka zagiye ari 1000 zigaruka ari 2000. Imana igenda ibabuza amahoro irababwira ati muzisubizeyo nizo zavyaye zose ariko ntabwo zisubizeyo nizo zavyaye zose muzisubizeyo wajanye imwe acane zibiri yisanga igitondo kimwe byose babizanye nawe ugiye kwikoma usanga ibyawe byose byaje. Ndamwumva umuntu mpanuriye muri iri teraniro ugiye kwikangura usanga ibyawe byose byaje usanga ubutunzi bwawe bwose bwaje usanga icubahiro cyawe wagisubiranye amafaranga yari yarahombye wayasubiranye amagara yawe wayasubiranye ubuzima bwawe bumeze neza. Haleluya. Ugiye kwireba nawe witangarire kakaro ntabwo mukumvise ugiye kwitegereza wewe wira nawe witangarire none ni jewe witangarire na Yobu ngw'Imana imushumbusha abandi bakobwa 3 beza gusumba abana ba mbere yari yarabuze imushumbusha n'abahungu b'indwi aronka abandi bana 10 beza basumba bo yari yarabuze. Imana ntitanga ibibi itanga ibyiza. Semeni haleluya. Reka mbwira umukobwa ari mwari no koranira Imana igiye kukuzanira uwundi musore mwiza kuko wagiye yari fake wa musore we wabenzwe ariko kubengura umusore birabisha. Imana igiye kukugarukanira uwundi mukobwa mwiza asumba uriya wa wundi yari mubi igiye kuzana mwiza hiza gusumba ibya mbere. Abanditsi baravuga ngo burya igihugu cya mbere kirimwo abantu beza ahakuru ubu butaka ku isi n'Ubuhindi. Bariya bahindi bakomoka kuri bariya bakobwa ba Yobu. Muranyumva bakomoka ku bana ba Yobu bariya bana Yobu yabyaye mu nyuma. Haleluya. Wewe wibaza ngo uri mwiza wogera mu Buhindi wasanga uri fake. Abahindi ni babi. Oya tuvuga ikintu cera ko cera. Tuvuga ikintu cirabura ko cirabura. Na Bibiliya iremeza ko habaho abantu babi. Bitavuga ngo ndakurenganije ngo ndavange. Bibiliya iravuga ngo iratubwira umuntu yitwa Rakeli ngo yari mwiza wari kure ngo ntiyararabitse. Ariko reka nakubwira ni watunga mpwemu yera n'ubwiza abantu batabona bazobubona. Niho nkundira Imana iyo ufise mpwemu yera irazi gahindura ibintu umuntu igisura cyawe cyari kimeze uko cimereye yo abantu bakwitegereje bakabona usa neza bakabona uvuga neza bakabaya. Bwana sifiwe.
muraniraba mu kanwa asanga ari amenyo yanje yapengamye, ariko burya iyo Imana yansize amavuta amenyo yanje ntawo yabona ko apengamye. Nshobora gutwenga mukabona umenga ni nyinyi naho ari aginyo ryarapfuye. Bwana sifiwe sana. Habesha. Iyo uri kubwiza bw'Imana. Nigeze kuba mfise umufiance kera, vuga ngo umufiance akazambwira ngo twenga neza, none je nwenga neza ko muri ibyinyo byanje bimeze nabi byapengamye bimeze gutya data ntibankuye amenyo na yamereye mu yandi, none wenge nawe niko tutakwasamise ari gihe twosanga yarahenga ntaco binwaye, reka gusa Imana imutuvuta gusa ntawe usobibona. Komera Yesu amashi mu izina rya Yesu. Ufise ubwiza bwe, ndi kubwiza bw'Imana. Haleluya. Naho noba nirabura, ubwirabure bwanje ntabwo babona. Naho noba ndi mugufi, ubugufi bwanje ntabwo babona. Mureke dusenge Imana. Ukuboko kw'Imana kugukorere mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ukuboko kw'Imana kwe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Iyo uriko ubwiza bw'Imana, ukuboko kw'Imana kugendera hejuru yawe. Ukuboko kw'Imana kugendera hejuru yawe. Kandi ukuboko kw'Imana gukora ibintu bibi, kurarinda, kukongera kukagwana, kuba uburinzi, kukongera kukagwana. Iyo hageze ko kugwana, kuragwana. Iyo hageze ko kuba umutaka, kuragupfuka. Kuboko kw'Imana kugugwanire, kuboko kw'Imana kukurinde. Dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana turakeneye ku kuboko kwawe uyu mugoroba kudukorera ibyatunaniye. Narimvuze ngo dusenge Imana tuyibwire ngo kuboko kwawe kudukorere ibyo amaboko yacu yananiwe. Amafaranga hari ibyo atugukorera, ariko ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe ko bitumbereza neza. Amafaranga niyo kubuza gupfa. Rujugiro ntiyapfuye, yarafise amamiliyoni n'amamiliyoni. Ayo makuru nimwayumvise. Rujugiro muramuzi? Bosi wa Buseko. Niwe nyene Buseko. Niwe nyene BTC. Ryashiramwe rihingura itabi. Mu miliyarderi yari umuntu akomeye, ufise amafaranga, ariko urupfu amafaranga ntiyaruzibiye. Ariko ukuboko kw'Imana gushobora kuzibira urupfu. Ariko ntabwo mubyumvise ico mwamo giteleye haleluya nini cyane. Ukuboko kw'Imana gushobora kuzibira urupfu. Murabona ariko etaje kinini kiri hajya munsi ya limite bubatse bashizemo parking cyari cyarucugi. Ibi afise ibintu byinshi, afise yarafise amahinguriro menshi za Angola, Congo, Uganda, mu Burundi, Dubai. Munageze kuri etape yo kugira amahinguriro mu buri Dubai. Munirasa amahi. Ariko ageze kwapfa amafaranga ntiyahagaze imbere ngo yango ntugenda boss. Haleluya. Ukuboko kw'Imana gutanga amahoro. Aho kugeze gutanga amahoro, ibintu bikamera neza, ibintu bikagenda neza. Tunga Yesu mu buzima bwawe. Uko ahubaye ubuzima, kuko ahugendera ijuru niyo
amahoro arahaba. Aho ukuboko kw'Imana kugeze ibintu biratumbera. Zamura haleluya. Aho ukuboko kw'Imana kugeze ingwara zirakira. Aho ukuboko kw'Imana kugeze ibintu biratumbera, ibintu bija ku murongo. Muhaguruke dusenge. Ninde wagize uwa mbere mu buzima bwawe? Ni Imana canke n'abantu? Ninde wahaye ikibanza ca mbere mu buzima bwawe? Ni Imana canke n'abantu? Nimba Imana atari wagize iya mbere, bicaranye ubusa. Ariko nimba ariyo ya mbere, ku munota wanyuma ibasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Nimba ariyo wagize iya mbere, izobigira bisha, ibitaringaniye izobiringaniza. Haleluya. Igira iya mbere, yihe ikibanza ca mbere mu buzima bwawe. Unyotewe zomusuka kwa mazi, imigeze kw'isi yumye, ururandama umugisha, uyondera wesa ramona. Unyotewe zomusuka kwa mazi, imigeze kw'isi yumye, yugururira ndaba umugisha, undondera wesa ramona. Tugiye gusenga, ariko banze wisuzume, banze urabe mu mutima wawe. Mbega ni igiki upfa n'Imana? Ni igiki Imana iyo ikuravye ikugaya? Banze ubwira Imana ngo Mana mbabarira kuri iki niki. Turasenga iminota mikeya dusaba imbabazi. Inyuma yo gusaba imbabazi duca dufata isengesho ritari umwanya munini yo gusengera abagwaye bave ngaha bakize mu izina rya Yesu. Umuntu wese aje agwaye aze kwizera Imana iraza kumukiza. Ariko banze urabe mu mutima wawe, mbega naco woyisaba ko imbabazi? Mbega naco warakoze kitayihimbaye? Banze ubwira Imana ngo ndaciye bugufi, amaraso yawe abanza mbonekeko, banze mbe musha. Kandi sinza gusenga umwanya munini. Wewe nimba wisuzumye ushobora gupfukama, ushobora guca bugufi ukabwira Imana ngo mbabarira. Inyuma y'ibyo turaza guca tugira isengesho ryo gusengera abagwaye. Mana, mu izina rya Yesu ndasaba imbabazi abana bawe baciye bugufi, ninawaombea katika jina la Yesu. Amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe Mana niyo sabune y'umumesuzi w'umuhanga. Amaraso yawe niyo yoza ico y'ivyaha. Amaraso yawe niyashobora guharira ibyaha. Amaraso yawe niyashobora kweza. Amaraso yawe niyashobora gutunganya. Mana, ndasabiye umuntu wese ari hano asabye imbabazi, umubabarire, umuhangaze. Ibyakera byibagiranwe, ibyakera byibagiranwe, ibyakera bikugweho. Mana, umugirire neza. Urakoze Mana, ndagushimiye. Urakoze Mana, ndagukengurukiye kugirira neza abana bawe, ukababariye, ukawubejeje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashi ku Mwami Yesu. Murashobora guhaguruka tugasenga abagwaye, tubasengere. Umuntu wese yumva ko afite ikibazo cy'ubugwayi, umuntu wese yumva aremerewe mu buryo bw'umubiri, umuntu yumva umenga hari ibintu ahetse, yumva umenga hari ibintu yikoreye, yumva umenga agenda n'imitwaro, yumva aremerewe mu buryo bw'umubiri, akaba yumva akeneye gukira, haze tumusengera Imana. Urashobora kuduza ukuboko cyangwa ukaza ugahagarara hano tukagusengera. Imana Data wa twese ikagukorako. Hallelujah. My God, uri Mana yumva, uri Mana yishura,
Fred wisengere, senga, isengere, isengere. Kuko ari babishoboye. Hafi y'abafise imitima imenetse, kandi kiza n'abafise imitima itataruye. Uri Mana, uri Mana yumva, uri Mana yishura, nawe Mana w'umuntu. Mbaraga za Yesu. Buke buke. Abagorozi barataka, musenge musenge, umuntu wese yisenge ari ngaho imbere. Imitima imenetse, hari ukuboko kw'Imana kuriko kurakiza indwara, hari ukuboko kw'Imana kuriko kurabohora. Uri Mana, uri Mana yumva, uri Mana yishura, aho umwana w'umuntu ananiwe. Uri Mana yumva, uri Mana yishura. Mana ndategetse kuko kwawe ni gukora ibitangaza ku bana bawe. Ndavuze ngo ubushobozi, ariko twavuze ngo muze hano imbere, ariko uri hano imbere, uri hano imbere uba waje gusenga no gusengerwa. Ntuba ari umwanya wo gusamara, ntuba ari umwanya wo kwiyumvira ibindi wasize mu rugo. Ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo gusenga ukakira igitangaza c'Imana. Ni umwanya wo gusenga. Ntabwo dufise umwanya munini wo gusenga. Fata umwanya usenge. Hari icyo Imana igira ikore kuri wewe, hari icyo Imana igira ikore kuri wewe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe, hari icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe. Izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwawe, ubushobozi bwawe, ubushobozi bwawe, ubushobozi bwawe Mwami Yesu. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Ndaturiye, ndaturiye, ndaturiye amangetengete, ndaturiye abadayimoni, ndaturiye imyuka mibi. Toka, 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 toka. Senga ko mudasenga. Umuntu wese asenge, mwishengero musenge, umuntu wese asenge. Duzijwe usenge, fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kuvugana n'Imana, fata umwanya wo kwinginga Imana. Ndaturiye imyuka mibi, ndaturiye amangetengete, ndaturiye imyuka mibi, ndaturiye amangetengete, ndasambura, ndamenagura. Toka, 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 toka. Imizimu, amangetengete ndasambura, ndamenagura mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi. Akira ubuzima, akira gukira, akira kubohoka, akira gukira, akira kubohoka, akira gukira, akira kubohoka, akira gukira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha. Ndamanuye umuriro, 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 ndamanuye umuriro. Ndakubise imyuka mibi, ndakubise aya majini, ndakubise zimwe mu z'abadayimoni, zimwe mu z'abapfumu, zimwe mu z'abarozi. Toka, 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 toka. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira ubuzima, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira kubohoka, akira gukira mu izina rya Yesu. Akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka. Toka, naamuru nguvu za kuzimu, naamuru nguvu za uchawi, naamuru nguvu za kuzimu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira gukira, akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro. Ndavutaguye iyo mizana, ndatemagura, ndakubita mu izina rya Yesu Kristo. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ndaturiye,
ndamenaguye ndaturiye ndasanganguye ndaturiye ndamenaguye ndaturiye ndasanganguye ndaturiye ndamenaguye ndasanganguye mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira gutabagwa, akira ubuzima, akira kubohoka, akira gutabagwa, akira kubohoka, akira gutabagwa, akira kubohoka, akira gutabagwa, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, geka ndamenagura ndategeka ndamenagura ndasangangura ndaturira ndamenagura ndasangangura ndaturira ndamenagura ndasangangura mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Au nom de Jésus, toka toka katika jina la Yesu. Turabohoje uyu mwana, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Toka tunabomoa, toka tunakemea, toka tunabomoa, toka tunabomoa, toka tunakemea, toka tunabomoa katika jina la Yesu. Sambura abazimu, menagura imyuka mibi, sambura, menagura, kubita, menagura, menagura, kubita mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bukiza, imbaraga zikiza mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, 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 ubuzima izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Turira, 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 murahiye, 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 murahiye. Shindwa katika jina la Yesu, shindwa katika jina la Yesu, shindwa katika jina la Yesu, shindwa na nguvu za Mungu, shindwa katika jina la Yesu. Bomoka mu izina rya Yesu, menagurika mu izina rya Yesu, shindwa katika jina la Yesu. Toka pepo katika jina la Yesu. Ubushobozi, 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 ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi katika jina la Yesu Kristo. Naamuru nguvu za kuzimu, toka, 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 out, out. Ndaturiye amangetengete, ndaturiye impwemu mbi, ndaturiye imyuka mibi, ndaturiye amajini, ndaturiye impwemu mbi, ndaturiye amajini. Sambura, toka, 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 toka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sambura, menagura, sangangura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abo twasengeye musubira mu bibanza. Ubuzima, 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 ubuzima. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira kwidegembya, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zima, mbaraga zima, toka, 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 tok 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 tok. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Ubushobozi, ubushobozi, ubushobozi. Turahagaritse urupfu, turahagaritse imyuka mibi, turahagaritse amangetengete, turahagaritse amajini, turamenaguye, turamusengeye mu izina Yesu, mu izina Yesu. Au nom de Jésus. Tok. Egezo mu nyuma. Egezo mu nyuma. Tok. 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 Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ndaturiye, ndakubise, ndamenaguye, ndakubise, ndasanganguye. Toka, 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 meneka, ndakumenaguye. Izina Yesu,
izina Yesu, izina Yesu, umuriro, 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 turira abazimu. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toca. Izina Yesu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Adetai, ripa, shekos, imbaraga za Yesu, imbaraga za Yesu, imbaraga z'Imana, umuriro, 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 izina Yesu, 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 au nom de Jésus, 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 izina Yesu, namuru, ubushobozi bw'ingwara, ubushobozi bw'ikuzimu, izina Yesu, ndabumenaguye, 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 ndabusanganguye, ubushobozi bw'ikuzimu, ubushobozi bw'umwasi, izina Yesu, bimutera mu ijoro, bimutera mu gicugu, bimutera asinziriye, bimutera aryamye, ndabihagarika mu izina Yesu. Aya majini, imyuka mibi, imyuka y'abarozi imutera alatekos. Mwuka w'urupfu wamwemumbiwe imutera mwijoro, imutera asinziriye, imutera ari mu nzu, ndayihagarika iyi myuka, ndayihagarika, ndayitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Andekos. Toka, 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 toka. Nabomoa, naamuru nguvu za kuzimu, nguvu za uchawi, naamuru nguvu za kuzimu, naamuru nguvu za ibilisi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ndabohora, ndabohora, akira ubuzima, ndabohora mu izina rya Yesu, akira ubuzima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, ndatangaje insinzi, ndatangaje ubuzima mu izina rya Yesu, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, muriro, 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 toka, 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 toka. Damani umuriro, 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 toka. Ndakubisa abazimu, ndakubisa imyuka, ndakubisa imyuka, toka. Ndagutegeka ufisa amatwi urumva. Toka. Izina Yesu, izina Yesu. Toka, 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 toka. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Izina Yesu, izina Yesu. Kubita abazimu, abasenzi mwaroye he? Mbaraga zima, mbaraga zima, mbaraga zima, mbaraga zima, mbaraga zima. Toka, 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 toka. Oya Mungu muhagarike. Toka, 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 toka. Ndakumenagura, rekura. Izina Yesu, 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 izina Yesu. Umuriro, umuriro, ndabobohoye, 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 ndabobohoye. Toka, 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 toka. Rekura ningoga, kubita abazimu, kubita imyuka. Senga musengere cyane. Toka katika jina la Yesu. Senga, sengere umuntu cyane.
mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi. Toka 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 turamenaguye aya majini, iyi myuka mibi, iyi myuka mibi, izi mwemu mbi, ndamenaguye, ndamenaguye, pomora, 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 pomora. Murahiye, 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 kupita. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Iyi daimoni, iyi mwemu imutera, iyi mwemu imutera, uyu mwuka mubi, iyi daimoni, iyi toka, 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 soka, soka. Tekera muri kure, wagiterowe, 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 zimangana, zimangana. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Ubushobozi bw'ijuru, imbaraga. Fashe umuntu w'Imana. Tok, 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 tok. Ndaguturiye wa daimoni, ndaguturiye wa mwemu mbiwe, ndaguturiye wa muzimu. Toka, urahiye, 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 urahiye. Wamwe mumbi uri munda, ndaguturiye, 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 ndakumenaguye. Urahiye, 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 urahiye. Kubita, 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 menagura, 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 menagura. Bomoka, meneka, turika, turika. Sangangura, sangangura. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Ndakubise, 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 ndakubise. Turakubita tutababarira, turamenagura, 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 turakubita. Uyu munsi n'umunsi wawe, uyu n'umunsi wawe. Iyi ni saa yawe, iyi ni saa yawe. Uyu ni umwanya wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ndagukubita wa kibazo we, wa mpemu mbiwe, wa muzimu we, ndakumenagura, ndakumenagura. Rekura ningoga ubuzima bw'uyu mwana, rekura ubuzima bw'uyu mwana w'Imana.